Andu aria mari na mawathe ngurani bururi-ini ni marakaya ni undu wa gitangiko kiria mavitukagira magikinyira ivandi cia andu a mawathe. Makiaria mai kaunti ya Embu vinda kigomano kiria kiraretete vamwe atongoria ao kuma gitaru kia kirima ni maugite ngi yao matikoragwo na ivandi ino kuona wavici ya kuivesana ikoragwo imuciri wa Nairobi. Serikali yetu imetuacha nyuma juu hakuna hata ile tunaita njia ya kupitia ya mlemavu akiwa wheelchair, hakuna friendly, haikuangi friendly. Hata ukienda kwa kodi zetu nakuta hakuna friendly njia ambazo mlemavu anaweza pitia na wheelchair yake. Ni mathiete na mbere na kuga wagi wa ivandi ino nusungiritie oko ritovirwa magiceria mautungata ngurani ma thirikari undu maugite kwina vata wa county gukorwo na wavici ya kuvesana ivandi ino. Alafu ukiwa una hiyo kandi, hata ukiwa kuna kitu ya serikali mlemavu anaweza saindika naye, wewe uweza indiwa juu una kandi. Kuona andu aria mari na mawathe ni mavinyagirirwa na kuonekana tandu mataina kiene riu ni maikitie voya kwi thirikari kumatethereria na kumaretera wakiri bakuvi uria ukavoranagira ivoto ciao. Nie ngiona kandi ni nayo no nire kandi na machinda mengi muno na thiere nginya Nairobi nigetha mone kandi ava na ndio ukuthio uguo no ngovorerwe ngari Nairobi mvirwo Westland nigetha mone kandi. Woguo ni mauritie ruvunge rwa githomo gukorwo makiongerera cukuru cia andu aria mari na mawathe na makiria moguo kuria ruvunge rwa wandiki wa arimu rwa TSC gukorwa makiria matana njira igwete arimu aria mari na mawathe. Kwina mpaka ya arimu ava aremavu wanaone turauria makorwo makirorua ni Teacher Service Commission nikenda tuvote kuthie twi vamwe. Guku thirikari kigaga kigina na mitaratara gutetheria andu aria mari na mawathe ritana rio kwi thirikari ni gutigirira kwina waragania vindi ya ugai wa mbeca icio. Tukuria thirikari yetu ivote kumaroria onthe mavewe mbeca mai onthe mundu ina kiara kimwe na mundu nukesira igire wonthe ni wathe andu onthe mavewe mbeca. Vanduri Vakameme TV ni kaunti ya Embu Beta Dennis Fundi.